Angina konate akaribawan chantunene anto amboina na adoi bonani tia korea kwanirwa kone mzie boni onto we mzie bane ndi kona ni abariki mwananga bana kaira mwangaza akaribabari we mzie baobara ni Patrick Mulioki, Frederick Mburuguna, Joshua Mibiaru Kastare bachora chiyo byobo bongo na batekwedera nindi bayoba kubaira mirandi nende bakyuga batiba watambarenge onto gutikyo bakwedera bakyona yaringe kura kaiteno kauna we mzie mutweri kabako amineti mzie bare kuga ibedrite nindi bakyota na irana ngabana kawira iworo isiolo na bamukiran kukumo kenda batikeda baikaira kirore musonda yokwebiri kawira kyuria nindi byama kwedira bikyaya MCA bandinze Nicholas Bari na tutariria Ontugo ego kia kirugutira akaunti ya Meru no akai kuthina mbena kuongereka na mbu one kigwikana yakiriro oge anto kuma ntere mwanya mwanya baba ende ni akari bantere no chegembe north mono bakuma agwandi ithatu ira mwanka athaino MCA sibao bonekete kimbonene bakithingatana na gavana Kawira Mwangaza na bakiuga ibakomogwata mbaru toka 2022 mpaka 2032 Queen Pin wa Meru ni Honorable Governor Kawira Mwangaza. No ende mwankatha ino akali babongo baliuga gutire maendeleo makonekana ntere eche kwao. We mweta Queen Pin no ntobo interest yaku wengwa. We mweta Queen Pin no ntono orera marando na okwate kurea marando. Kwa uthena yaku ukaikia antu banatho onge okira walare yonderi wa kabati babu antu balare bobo kwa kabati akawalare za nongo zone ore tura lare za nongo zone twena sibitari etena music wand twena sibitari etena ndawa twena barabara itenji twena ivima bienjine for marinjim biathoka wotiomba kulobe mota yeya nireo kwa lare kedwa yemesi na yeyoro mea obere kabati ma MCA beto bato durete Mburuo Kastare na Patrick meambuba kwa debaku ibo supporting gabana bombere bruito kwanda ndene mwaka yoyo athira batotalethie ngoi ngabana aritete ndene Meru ndene kuno kwetu kuno ito kwanda mbere buruba twire ngoi aritete kethe ngoi ku kana eriku baka guthabe mu support no ntuboa interest cio tafadhali tutumba kwatanira abo MCA wa Ntunene Patrick Deboireu bo kinyanga nyambene ihitare kwana na bo to kinyanga bo to thiria no ntubo yubienu ko Patrick ngavana kwina mayana maita yana yare na mite ko Patrick Ntunene eta atrima kwe sibitari kira ito aka ya akarangi barura Patrick reya round winge ithatu yete Ntunene ayete na mandibuti na merengeti kanko ndo kwira Patrick imenyere muno na thwaniria antu baraba kuthurire bwana reka kuthwaniria kiu yaku wengwa batu twatarire muntu twamboi toro mutara kigegania ni ati mundu rate mpio te mwangi ti wero te muundu ukamuria utemwona ukamuria kioria atecokia kana pa St. Paul's University bare list ne mbasare ninga banou ruaretore ana bawini bakuringira baembera bamuringire aberi bete kingabana na ana bete kingabana ba university bature school bete kingabana abaka thomende kano igenda boita isi ana njira ne barere kuthoma ti maendeleo turona ntwamboi ya MCO likuwa na tiete LPO ya sibitari ya Kikiola na bia tieri yake contractor ya ground endele kubute sibitari no ntori ne saini mbesa na Mwangaza hii sibitari unero theri ita thiatilwa ya wokwa bayale sibitari mioine ne ari na LPO na contractor na reko ambiro tora materials na Mwangaza hiyo tebinge biongelo kumake maya yarare kwambirio tora on fadia to for example ni kwa na biashara kitchen polytechnic ya kotole kwara itokwa ni kwa na milioni na ngiri 500 shagura anto isui itaurwa ni kwa na milioni ndio cia barabara tutachiona ni kwa na mbia cia kubuthia roe roki machi kanda ndizurwa grantu ni beredi o 20 drone ya meredi na matuja tamatang to minaje 2.25 million to minaje tere ko to koria tere
kuonga kwa antu boonga nikaboonga maendeleo yote yakaura kina project ya chatika itu chongo kwa tukite kuonekana wewe ntoto kwa antu ina bata isiro bana kwa milioni ito kwenda ni project tuenda ndo promo kama magrete dia kanyuani ana bangi tuko tuko wende kwa kwa to koria na orusi ori ko na ngatu mauro kuto tekira ko ori to la koria na bito wana ni ngwata no kurata maendeleo tuko tuko project kina for example marire secondary school kwero akudhori kwa njuri iro ata marire lakini kuma toko ngia muntu kura rero tanywa chukuru rero millions of money rero batiko doru bwethi twekela ke to lengo kya tuekas tutemena bia cheta kwa u anje ndio ayo kwa polytechnic kila ke yoka kayele na tutishe kila kwenda sio 100,000 oinga kuto orombe ina cheta to menya kuto to kwenda antu bonka twenda antu boka meria to tatia antu tukanywa ta injere to mango ya kwena mampuriane nara intiri toka matawasio kinya bikibiki etombo etanje mango ya bikibiki etombo eta na mburu na MCA we tomburu we tenenje te barabara nenje te yonje kaloi daiko karara onka nje ke kawera nebele kinya we to enda to amwenga ye are ko tonjira barabara na ndo sionze to kudhurerwa bato mpuriane ko wata mango ya toteona to ta seronje lilia baura ogwende akaliba liuga nonto MCS baba ibakonaniria bo ibakuwatanira ngavana Kawira Mwangaza walira akaliba bongo batakwenda utongeria bwa ngavana Kawira kinya MCS baba patiti wa nyuma egita ari ngavana kaithirwa kiruchiro matagari kinya makwengatwa 18 ukethirwo kuri osaina uri MCA tu na borore osainira na ngwatura watwira ndakuthura ruyana irogonyuana mwara muyurana karabatirio endubi kya gwetho tinto bio nto abiu na no sainete no nto bake uyaku tutayari uturanjirene na inya bole okwe mosiore kinya mosi gwetu rento amboi no gwetu bieto garai baba reto saina muzo no nto basi ubio kuonga goba kuika kuonga inikende banyira no nto bayire bakari lakini ende kuonga goba kuonga ni bongo ba usiongera na ngekuru sio idane na ariko ate usiongera no nto bwa niaba ya nto ba bara mudurete na itira la ulwa kwa wende no nto kumenya kinya iba barari kwanja imbai na ara isiuru ni to bamenya bubwe na nya baraba egembe no thiba kwirwa iba wita na araba kae wa mbesa ko eta wonka wewe ngwa batu totieta ko twekuja batu itwarombe itwera MCA twewe manto twewe ndrui ucio ngwo tecio tukuona uti maendeleo tukuona ge Kawira tukuromba chiama bionde bira biende nemiro mantu ya discipline yantu baibaewe no ntu bwa mbere butumba kusaliti kiama no ntu bwa kwenda kuria kwa ntu kwemwe na turendo bera 2027 tukaupa kawe chiama biba karunga mabio na chiama bibi ke obetegiriria no ntu bauni asaliti ntu betonde bwere eitare kwa chwire thiri mama bara komba wekira mboxi wo bau batena akiri wo bau lakini antu bembe twina akiri na itokomya na twerekerete na antu bau okeana okana ni abwango kwira buruo batreki na kastare onge Kawira ingote ke mobe yona wake afuro era injection onkere ng'ombe wa kubu onge Kawira nawe kubu ubo monka elde Kawira na onki baba kuba batu batanyire ke dana ni batanyire iba onke pio lawe baonka nyao na injection yawe diri ng'ombe dai muonka muntu wena Kawira baba batu wau tibonka bonka taba soki toba rere tawananas otokua torua tukaya na siomya biele nyume siomya biele tukandamana tutandamana tukinga Kawira ki turandamana tukinga Kawira na obwanga mtu musapoti bado torua na mburwa wombe aketa nanya muzamani ntwamboyi na natu wombe atwakola tuite twamwauda na nyamporo twamutambura bado tena usiano na mburwo ate ko tuleti ndauni batwe bato we mugarete ko bua to we mugarete ko buno ka tureterete we batu saina muswanda yo bange ngwatana nge amiru batu pa ile diga ntu batatu ntu banda sio ntu utemurandi boturetra tuani otu mayeta mo ine bono ka baeta mama ita Kumeke Benoth Petan Class Chabari